Kipamin tuni hin tudang khat ana sei khom kit uhitin phone mobile phat chom na new cha ana sei uhite mi he ma ki ze in sei khil sei wal aling lo tam ta ding hin isu khil na zo seo abonin ikhe thim divin ka hin thu masa na he saung chung chang thu hi komena na hin ha sei le win ki phat lam lam zong om le jing tan hi zong le nei ni thim divin ka hin taw ma sakinin asal he zong le chom khat inanga ham divin avel velin ken thum ki e leisit hi ani ni in khan to na lang ahin manojing in chi na themna asang che jing tan asuna za na ama beza thailo tam ta zong i diu ta san hin android mobile la hin idei dei bol thei ahung hita na hi mi to iki ho chule message iki thot youtube vet chule games adang dang ho chi ho bo hi ahi pon adang thil pachum ho ha zong man thei a hi star hatch 06 hat star chi number hi poimota kha chu hi aji chu etm khana na mobile naman sa kha hi le ichi number ahin block chule police akuna na hol do sa ki the hi ichi number hi na phone cho na cover azong ding ahin hoite in ki koi tu in IMEI International Mobile Equipment Identity tin ahi na network provider anai pen na chi in lang na sim choi chu ipiham Airtel Jio Hoko magasi in lang hilechun min agu piham ahi lo le naman sa hi zong le bailam ta na block jing the ahi ichi number hi police on ahol na aman mun pen khat chu ahin ahi na loi khat hi lang koi hi tele na ki ho pi nom pen chule na ki text pi mun pen nu ham pa ham chu bailam ta na mobile screen na sa the na dei leu ting zong le na su mang ki the hi nang ma na dei na lai muna nang ki koi the hi gari nei hoding in khat ga sei uhitin itiham khana bazar sung ho a gari tam na la ho a na gari na nga ting le amun chu ne theina ding in camera ga ki kap ta in neu khat be phachum ding a he itiham khana network hoi mon ho a na chi ni ting le na phone network a lo kha a le airplane mode chu on off a ga hele le in ichina bol chun anai pen na khat tower signal a in hol chu a ki thu pi ding a he battery ni ho khat khulan lang an active sai lang pa akhun na phone screen chu tong khale chun chi ding a hi chukil le aluminum foil ho zong na nei le man the a hi star hat 4636 hat star hi code hi a hi kitna a hi le na phone information hi ta helang battery chukil le wifi information ho abona na vet the na he the a hi na phone condition jo si na vet the na ahin ahoi lo ipi condition a ham na check the a hi hin le hi code hi ki mo sim si ma hi pon 4 hin I ati ahin 6 hin n ati na ahin 3 hin f ati ahin 6 hin o ati ahi ichi chun a ko do chu info ati na ahi itiham khana na balance ana ki chai kha a min ho no ma ahi le na phone number do lo a na call the ahi extra charge lu lo hi la gamdang ho jong call na bol no ma ahi le chrome khun lut in lang na lu zo ting le search bol na khun globe phone type in lang hilechun do in tin call kiti na khun lut kit in lang na dei pen chu na call the ahi tai nakigin low light ta in light ahum mit kha a hi le batal khlan lang na mobile flashlight chung tungin hoite in wa hi zong le neu khat be pachum ding a hi na phone screen akhun na in ko ti number khat pen number ko in aji chu nawang si ni ting ne na ki thu pi a pang the hi gari accident to a ko hello wa na ting midang khat milung len khat in na phone screen a na koi number a chun na in ko te ko ma chun paw a pi the hi a khat nan setting in lut in lang azole lock screen and password akon lut kit in lang aba na advanced setting in lut kit in lang hil chun lock screen owner info ding ahin lai akon na dei kha chu na koi the a hi on bol zo ting na phone screen a an ding a tai na phone chu off ga bol in lang on le chun na koi pen chu phone screen khun kita do ding a tai
na phone password hello hon zong na in ko te chu a call thei ule a he sa thei u a he tai na ina remote chu abera aboina a uma hi le na ki check the hi na smartphone mang chan remote chu pha ham phalo ham a hi lo le battery hoi lo ham he no ma hi le na phone camera chu ho in lang do in lang remote chu ami na ho chu khat pen chu me in lang hi le chun light hat lo wa ahung wa le battery chu taw ma hin ni ma cha wa lo le remote chu phalo ai tai tuni adinga I he na khama in kil na ho chu chan hin na chai ki hitin pat ki ting le hi chetabang story to chim a hi lo le mystery ho to ani ki mutu ki taw ite sit in subscribe share like comment in bol pe divin ken tin kin hi ve ki pa e mang pa